Deutsch als Fremdsprache. Nemački kao strani jezik. Lektion 1. Lekcija 1. Das Deutsch Alphabet. Nemačka abeceda. A, umlaut A, B, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, O, umlaut O, P, Q, R, S, SZ, SZH, T, TSCH, U, umlautu. V, V, X, Y, Z. Lesergelernt und Aussprache. Pravila čitanja i izgovor. A, prenaglašeno A, umlaut izgovor. Kao otvoreno kratko E. Der Bär, medved. Kämen, češljati se. Der Lärm, buka. Die Länge, dužina. Otvoreno dugo E, spät, kasno. Wählen, birati. A, I. Dvostruki samoglasnik, diftong, izgovor. Naglasak na A i kratko zatvoreno E. Der Hai, morski pas. Der Mai, maj, mesec u godini. Die Baie, zaliv. Der Kaiser, car. A, U. Dvostruki samoglasnik, diftong, izgovor. Naglasak na A i kratko zatvoreno O. Die Maus, miš. Die Frau, žena, gospođa, supruga. Das Haus, kuća, dom. Faul, lenj, iskvaren, truo. A, U. Dvostruki samoglasnik, naše oj, izgovor. Po izgovoru sličan našem oj. Lojten, glasiti, zvučati. Die Häuser, kuće, domovi. Die Bäuerin, seljanka. Die Fäuste, pesnice, šake. E, u nekim rečima izgovor. Kao zatvoreno dugo E. Der Gegner, protivnik. Fegen, mesiti. Die Erde, zemlja, tlo. Der Weg, put. Lesen, čitati, birati, sakupljati. E, u nekim rečima izgovor. Kratko otvoreno E. Der Herr, gospodin. Essen, jesti. El, 11. Vek, dalje, odatle. Fet, mastan, debel. E, u nekim rečima izgovor. Kao muklo slabo E u nenaglašenim slogovima
nastavci R, L, N, M i E i prefiksi B, G, ver, zer. Das Viertel, četvrtina. Gemäß, prema, u skladu, primerno. Fašten, postiti. Der Vogel, ptica. Guten, dobro. Bekommen, dobiti, primiti. Das Gemüse, povrće. Der Vater, otac. Haben, imati. Die Bitte, molba. I, dvostruki samoglasnik, izgovor. Naglasak na A i zatvoreno kratko E. Das Ei, jaje. Mein, moj, moja, moje. Nein, negacija ne. Die Geige, gusle, violina. Eins, jedan, isto, svejedno. U, dvostruki samoglasnik, izgovor. Izgovara se isto kao i AU, odnosno OJ. Europa, Evropa. Noi, nov. Focht, vlažan, navlažen. Das Heu, seno. Troj, veran, odan, pouzdan, iskren. Y ili AY. Dvostruki samoglasnik najčešće se nalazi u prezimenima. Majer, prezimena, nemačko tipično prezime. I izgovara se kao dugo I. Siegen, pobediti. Das Fieber, temperatura. Die, član ženskog roda. Vier, četiri, broj 4. Die Fotografie, fotografija. Umlaut, prenaglašeno O. Usne namestiti za izgovor slova a izgovoriti slovo E. Izgovara se otvoreno i kratko. Köstlich, ukusan, sladak. Die Göttin, boginja. Izgovara se zatvoreno i dugo. Der König, kralj. Das Öl, ulje. Umlaut, prenaglašeno U. Usne namestiti za izgovor slova U, a izgovoriti I. Izgovara se otvoreno i kratko. Der Fürst, princ, knez. Wünschen, želeti, tražiti. Izgovara se zatvoreno i dugo. Die Güte, dobrota, kvalitet, kakvoća. Grün, zelen, nezreo. Y se izgovara kao i U umlaut. Izgovara se otvoreno i kratko. Die Piramide, piramida.
Izgovara se zatvoreno i dugo. Der Typ. Tip, obrazac, model. Samoglasnik je uvek kratak ako se nalazi ispred udvostručenog suglasnika ili ispred skupina t, z, c, k. Die Sonne, sunce. Die Glocke, zvono. Die Hitze, vrućina. Samoglasnik je dug ako je udvostručen. Das Heer, vojska. Die Fee, vila, čarobnica. Samoglasnik je dug ako se nalazi na kraju sloga unutar reči. Beten, moliti se. Das Leben, život, ako se nalazi ispred H, koje se u tom slučaju ne čita. Der Lehrer, učitelj. Der Fehler, greška.